Rung round 16 ke Aston Villa berkali ke Manchester City ke playoff jong ke Champions League. Kebetulan piki parlok pagkasan nagporsa ke por nga kerpate piki batmay sa baban share berlaj per subscribe ng ke channel hak jingile ka jong ke Indian Premier League kanot United percaya ka hariabat kanot United kelak penlimno rasau la sigol ke hariabat. Perkenot United kelio Korea ke live point ke hariabat. Berhakijing lekai jong ke Champions League ke Barcelona ke lekai pada ke Atalanta nomor algol pada ke Atalanta mentang hapiar hak playoff nomor lekai pada ke Barcelona hakijing lekai minum step sakwe pada kijing lekai Aston Villa pada ke Celtic ke limno akmat ke Aston Villa Saul Argo dagan naging job Aston Villa taglaro room sikarao 16 jong Champions League pada AC Milan percaya ke Dynamo kayo kuri ke 6 job da arasigo pada AC Milan kelamat ke 6 rem pada hapiarno hak playoff jong Champions League berkali percaya ke Feyenoord kali klub lingkup dah siting dorjonnya ke Feyenoord perkis Feyenoord kayo sigol hanggang naging lekai berkali entah tak kemakur ke 6 job 6 step entah kayo room sigarau 16 jong Champions League pada bapai ke Manchester City percaya klub Bruce ke Manchester City kelakur ke 6 job dan layak sigol percaya klub Bruce pada ke Manchester City minta kaya rundak side ke playoff jong Champions League arjar upsah pada kecil kaya jong Inter Milan percaya ke Monaco Inter Milan kelakur ke 6 job pada kecil kaya Bajong Lautaro Martinez Paula tap hat-trick pada kecil kaya jong Champions League menang step kubli sibun.